Ne oldu? Tanıdasın? Selamünaleyküm. Anda canım 500 somluktan alalım olarga. 500 somluk var. 500 somluktan mı? 500 somluktan alalım. Birinci tasda 500. Globus. Şöyle talant deyin taksir var. Zaten 3 tut etkiye kaldı biraz başka soğuk kaldı. Aynı bana. Çünkü var böyle olsun. Aynen simkalar geldi. İnşallah. Aleykümselam. Hazır barın salıştırıyoruz. Koftalarda, ruçkalarda, sumkalar. Kanıtlar büt bar alındı. Tetrat, ruçka, penal, büt barı. Karandaşlar. Lineyka, tetrat, lineyки, тетради, дневниктер. Так, хайчи. Koklaşılır ekan va. Цветной бумагалар бар ekan. Maşallah. Ne ekran aldınız da? Normal ekran aldınız da? Geliyor şimdi o. İçinde güynek, tetrat Defter hazır. tetrat var orada, ne? Defterler var inşallah. Nake buyursa bugün tarkata düştü. Başta güzel kaldı. Koftalar, rubaşkalar var. Tetratları bölüştürüyor hazır. Kim кайрымдуулук кылам десе, ушундай кичинекей кыздардын, балдардын кубанычына себеп болом десе, өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошсоңуздар болот, форма менен же акчалай жардам кылып. Aynen. Sen kasanı al. Men Malika ben. Tizme boyunca taklaşıyordu. Hoş.
Сумкаларды беріп баштадық. Ар бір сумкада кофта, канц товарлардың бүт түрі, рубашка, сумканы өзі. Жалпы 50 үй білігі, 51 үй білігі дайырдалды. Başka mal söyleşeriz. Bol. Değil mi? Atın bilirsiniz. Aşağı. Zaten şuraya geliyorsa ne numarayı ne olsa bazılarını almıştık bile hocam. Almadık zaten. Gönekler tıra geldiğe kalsa, hatta sen benim gönek almıştır kerete. Benim? Bundan iş yok kaldı. Mayda olsun. Gönek tıra geldiğe sayıp lan, almıştır kerete. Mayda. İşlerim öyle. Naki baldarga şu jardan bergen kodukun kiyimleri, sumkalары keltirip, azыр ошолорду берип койсок. Rahmat, sponsor болгон атендерге. Мусулики. Атемаш коюлган, сенти. Naki birinchi klassga endi yaxshinaqa bo'lib, shu sumkanglarni asib olib keldilar. Ana yaxshi o'quvlar. Açık aytmachi, ne deysiz? Rahmat ejeke. Oğlumuzga bereke. Rahmat. Oy azamatlar, sonuna ayttılar. Rahmat, şu iştep atkan işkerlerge rahmat, şu baldarga atayın kayırlı jasap atkan. Rahmat sizlerge. Ну, должно подойти. Ну, должен подойти. Все. Надя, а в школу что еще тебе надо? Мы взяли, вот. Что взяли? Кроссовки купила. Кроссовки купили, да? Спортивку взяла. Сколько тебе лет? 9. 9, да? В феврале 10. 10, да? Что еще бы тебе в школу еще не хватает? А? Ладно. Бұл орыс ұлтындағы жесір, вдова, жесір, екі қыз бар. Жесір, тазалықта, идіс жуып, әрбелі іш қылышады. Өте шайыр. Шайыр, қызы да шайыр. Мусор тершеді, әр нәрсе іш қылышады да қысқасы. Мына кежесі. Айдың күрең түшіп қалды қызым. Мына кежесі. Алдық. Жырғап сүйініп қыз бақтылы. Рахмат чоң. Шыңыз келгілік, Алла разы болсын. Секіріп өрді күчіра қызым. Рахмат эже, баттылы болып чақтым. Сізге чоң Алла разы болсын. Шыңыздерге келгілік. Сүйдің көніңізден сөз таппай қалдық. Сіз жақшы кішкен. Daha neler güzellik değil. Şu oldu mu? Allah'ın Parılday'ın aytkan alatsın. Parılday'dan dep kaldım. Rahmat sizlerge. Allah'ım razı olsun. Men de emek razı olsun. Kızım suyunip, Ali için açıp görülüp, suyunu takıttınız.
Rahmat çoğun, Allah razı olsun. İşinizlerge egileyik. Meň razı olsun. Allah'ım özü razı olsun. Kızım jaban suyundu da. Vay, bunu çekirgenin gör. İlak canım ilavrecil dedim. Rahmat çoğun. Uyga getdi ağız. Boş bolsanız gelin, uyga gelip çay pay içip keteyim. Rahmat sizge, Allah razı olsun. Yaşlığınızı unutmayız. Kızın sekirgenin görmediniz de. Kızım tabi ağlasın. Rahmat çoğun. Allah razı olsun. Rahmat. Kızım jaman sekirdi da. İçindegilerin görlele sekir olgan eken. İçindegini görüp baktılı olsun derdi o. Beçarasın. Rahmat çoğun. İşinizlerge egileyik. Tanay durup, görбөй durup. Bertaslar, Allah razı olsun. Cemaatыңызga, үй-бүлөңүзгө, ата-энеңизге баарын Аллахым дайым колдоп жүрсүн. Тынч болуңуздар. Мен кызым сүйүнсөңүздөр, Кудайым сиздер сүйүнсүн.